KarbiAnglong arphek kinam akili ador ki jumajok rathurpak mahalatum pen kirangkha age na pen aboha mi kai pila KarbiAnglong Autonomous Council CM Public Interaction ame number ador salong ki paman Dipolong rusem samsing ti karliani kachikimo Kardom nili birta than mangphi sami beauty baby tang te pinya birtang ton pen arjponi tha Dongamukam forest range ke parlo KarbiAnglong tipi chalan kipi ke nam la pen ke jor tumang bong kachiton te jok pensi alam ki klang West KarbiAnglong Dongamukam forest range ke parlo lakhan aircap Hamren constituency ke parlo KarbiAnglong along moholdar pen ar phekador ki pajum pigajo moholdar ki bi pona gate la pen akem rathur pagmat me kai pichok na pen ar phekador ki jumwaret ke moholdar tum ake joy pen nagi chudun ki ong munak alam the rat hangjo hanghai airset prungset pen kachisong pedu Birda kilong duna teng purote ador ki juma puthakta kachuti ki ve katum aning ke hangpen chojordam long lidet bonta aning kanwangta Dongamukam forest range ardo ador ki jumlok loksi ke namputa arjudunlong bangso joksi ningke oi ningki duga jok si rathur paksi moholdar ki bi pona ge napen abohanta mi kai pichokputa birta longdun Raratum thur paksi moholdar Krishna phangcho phan ki duki lagavi ka chongsip abang puta ajopo rathur pakpen hangteram pen bangso aputhak KarbiAnglong Autonomous Council ke chariatum kilang charidun akinang sot anparta ador ki me muchot pen katiki arat ki pacho jorlong ja phana warsai ki pivek ja phan pachini lo Piniang bong Dongamukam forest range sai phuatum pen moholdarang bong lapen kachuti kiara tumang bong kaching ki chingwai pahem su ponsi lam ki do an kachipang sam angkrak pen birta longdun Hamran pen Daniel hi KarbiAnglongLIVE Lakhang korahini sarupathar MSC constituency angkang number adorsa thongnokbe polling station along KarbiAnglong Autonomous Council CM pen public interaction ame kipadupong Sonsi constituency tinalong ki paman ponason thak CM interaction ki paman ponalong amailong aluhizar poman pen CM Dr. Piram Ronghang MLA Dor Singh Ronghang EM Madhurja Thekial Phukon Speaker Raju Tiso MSC Kadom Terangpi MSC Sorbon Kumar Telenga KarbiAnglong Autonomous Council CM Advisor Elvin Teron BJP KarbiAnglong District Meipu Roland Kilingatum Chetong Dununti Melong sarupathar arat ki du ki sungan parta kaduria son hai ho lamthe MSC kadom terang pia hin pen lamthi paklangdun sarupathar arat kankani nei rakele tum japradan ramanodaru katwar hama taso tumar stamini tumsiam saradan nan sensong dikanan dengi pawwa lake 19 kilometer presirke na sini tum sarupathar arat kan saradan na kadu dengi sada pinujana penda amjar pumondan itu tumhan hola ke dengan alika isi bitu saya nikai sitame nasuhan kami ada di kuipen ini tuh bikin detik kami siang sana kayak kan langsung aku fresh kami uthak ini tuh mana kini kan nampak kali gitu Lapen kiwang jilani sarupathar angkang rat ki duk ki sung aputhak prabjin pen pachun pon pupusi kachetong dun arat angnu lamchak pidekang Sarupathara hawaralong nonamat niliphan pinpura lualong nangki jongdun abangke tovar setame bangso atovar ki pachun ponja phana bangke apor setame nangko lapen ladak lang setame ki sungdu lasirar ki sung aputha bangke ningkan siang bongsi ki pachun pon eja phan bor I popusi CM Ronghang pen ningjepon Bangso mailong pen akimi SGB upon appointment pipon anparta prabjin pen engineering college sangti hidialong setame ingpupon po lopen sai chuti kiarat aphan hidialong langkepale ejia phan setame CM pen lamchang chipitikang si lipinadim MLA ke lipinadim MP ke lipinadim minister ke lipinadim officers ke dam lipinadim si ke cheng silo chingthong phangsen silong murab long pen cheng pondo ratan Ancura pen sayang dengan cecak anak bang klim pilap lo lapen bang tusi ko muga song
lapen wang thusi oko chupi kolo lapen wang thusi oko inglong ke joy lapen wang thusi borpung tarapung lahai di mak wang mom si la sut klem pon mom lo lapen ke nona bang ke dak akon sen sisin dam pensi ratu benche than chi mungji ab ratu ma kisung kape jok je pansi KarbiAnglong Autonomous Council tening tum la so saing dengke ke dengpo kasi ratu malong si damna po council ang ton sida ke ban daplo principal secretary kan chenglo secretaries ke doan officers ke doan dak bang laplo lapen ke ke doan MEC ke doan ta dak pini bang si amile danam dumlo lasi rapen ke chingki ke thana sayang de la nonil tum buklet ason TRG sisia konsensi ratu nange pian ai plison isia buklet TRG la so det pen ke nil tum ko cheklujo nia phi tendar sendar kolpo akola so cheklujo nia phi ban pen ani jok sompo ningkani siang bong lahaya sai angdeng kapitang ye pansi bori pansi Sangti dipen projen terang KarbiAnglongLIVE. KarbiAnglong lo prek jama dimalong ru samson sing ti karliani kachikimo ponason si KarbiAnglong ahempi di phurong supialong ru samson sing ti amir biryalong KarbiAnglong Autonomous Council pen kachikimo jaime kedengpon KarbiAnglong Autonomous Council Art and Culture Sai Campaign Patir PC aning kanwang som thak pining singkana baha ru samson sing ti karli arni kachikimo jaime pedopondo ada por pioneer ke por pen ru samson singti kachikimo amir biryalong miralek pen kachikimo pangchengsi KarbiAnglong adu dhorom ki do an jasemet kataram gita path bible reading kirtan path guru granth sahib lokhimon kardom karni jaime pidupondo la sophie karbi bhajan joyram phangcho air artist pen pajemi pondo lapen ru samson sing tia kailamo padma shri awardee dhaneswar ti pen radha thengno than pajemi pondo mailong aluhiaman pen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Kiliram Ronghang KarbiAnglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Deputy Chairman Abhijit Kro pen chenglo KarbiAnglong Autonomous Council EM MAC Board Chairman Kidoanatum Chitong Junsi Mission pen mai pachun ponlo mai judet pen puthot lokicharli amu maratuma phan ru samson si ti amohor arjan ki hi kachipati tame pedoponsi ke hai tuma phan nong e tame ru samson sing ti asu tumari deng pen pipa cherpondo itum district nangji pu ke hang kapang cheng bang phulo lang litai nutlo ethe mai phu bang ke lake sarsing tron karbia dorbar la song pen si hala su seng si karbia dorbar amai phuke sarsing teron langkung habi prapu la pen ke konchun banga bang ke lake ru samson sing ti la si ru samson sing ti la pen ke songbe la pen ke la sarsing teron langkung habi la pen ke harsing ti ala semuniram langne alang tumsi la surut KarbiAnglong tame district nangji itum karbi tinda khai kang theme methang elong rido emethang elamiki do emethang jutang jubado hola so hotke are poda tengben pulong te governor phanpin pulo pitu che karbi tum ke aphai ke suri phokke pela suri phokke pela na suri phokke pen si alang tumang pulo je sarsing tron langkunga bitaw ta lamding hot memona bi sutro sing tron adu sarsing tron langkunga be ke je nitumo phan council nang pisi tame nitum phan ke reservation bang ke dovek nang je inglong so that si reserve nang bola so ani ngecho pithi do bang lo lasi adda pen meeting edo analo baji hinian lo baji ni pen ancho dat pen ko hu ajo anda meeting do lang la so je la so penan chidibet lo lasi itum bang ke inglong so tuman reservation nang pinai posela so lasi pinia bang ke rusem song singti lasto ka chiti morning lo News report KarbiAnglongLIVE. Karbi ove kimi ang bong pen nong nam ka chithang ahirbang sampri kimi phangcho aphan Sahitya Academy ahin pen ningkan se ke padover lamet rongaji mate Festival of Letters New Delhi along niphai troxy theria chiklo surihini rain kora phwani tribal poetry reading a jaimek ahut Karbi ahirjer ki hirdun japhan chupha pondo Karbi lamet me ahin pen Karbi lamet lamchong ta Indiang kangpi
khe kapre kapre katumalong ipialam kita kachiparji dun thekji pharman alang ni phan bangso chatai thepialong chitong dunji phan huwang ki thua tengsi karbia hirjir alangli hadak hirjir hirdun ikji alangli rongke hanjang langsu nonamat karbi lamet ame nihang don suri longria me long chunbangar pusi klembom anparta alangli ke inut hirbang tokbang lamnar banglapen kapre kapre lamet lamsai lokimo achabang arputa klemik bom hirbang sampri kimi phangcho phan sahitya academy ahin pen ke phapontang non pen batai ke thom do iklo Jasemet Karbi Poets Meet, Surihinira Christian Cap, Dipu Multilingual Tribal Poetry Meet, Surihinira Inkorahini, Guwahati Tribal Poetry Reading, Surihinira Inkorapho, New Delhi. Laselang lipan Karbiara do anta hirjumi pidun hulunang. Bukajan penananterang KarbiAnglongLIVE. Karbi Anglong hempi di purong supialong ingdeng troksi ke troksi ru samsung sing tiaphan kachikimu amai ki paman ponason thak thak hamren secretariat along sitami paman ponlo bangso hut ru samsung sing tiasu francis sing tilapen achor nangche tongdun kedamta ningkana son thotsi piningle thots tame Karbi Anglong Autonomous Council pen patirpi ponsi Karbia khe pharman ke claim kachipaduk pen kangthur Mikir Hills district la pen Karbia khe phan inut puason hok ponsi amana peng ki pi pen karchu kachiki mojai me deng pondo ada bapor hamren rong supi hithi barim ru samsung sing tia kumlina kengri damsi milur kaidam pen miralek arwak pen aman pipong puthot rarame pi Karbi Anglong Autonomous Council branch secretariat asai hemathengno kipado along Aluhi sarpo mana peng pen Karbi recho long sing rong hang na pen habibin potung chitong dun lasona long Karbi Anglong Autonomous Council MSC head sing rong phar ru samsung sing ti asu francis sing ti la pen achoratum nang chitong dun si kachitong arat do ana phan aning parum kachiki moja me ke denglong adhurom tin pen sitami amithang ki kroyar nam phan chardom si ru samsung sing ti phan kachiki mo sai ke deng pen hirjumi chu hangpon Ru Samson Singh tiaphan kachiki moja me kedeng abaha anparta hawararat ki sum jasemet ar phekati kiarat ador ki jum pikpen kachajor nang kokaputhak MSC head sing rong phar pen lamthi jaipon jaru lo ar phek la bangai dak jok ke bangai ador beda dak dak bali kenam kerer tum bong alang tum business karja apu meghalaya tame election nang dokok polo har tum kenam tame no an tame ador bang parlu lepin amasi mohor tum bang da pening bangai Letum Karbi Anglong Autonomous Council pada turun pining bang ani kan bang son pen ke pining 50% sih daga mana deduction pilo lah tu je ke koi bang le Autonomous Council apan koi lok posita nili kecinia teng bote dak ni tum central long dak mohor tum hanan da tuning bang alang tum han lak ko raposi ke ha ta pining bang lak 3 sih I'll be very honest. Samson Inti died when I was very young. I must have been only about 4 or 5 years old. So today I'm 82, so long ago, very less recollection. But from what my auntie, my father and others told us, he was a very dedicated man for the cause of our Mikir people. He struggled in his life. He tried very hard to build up. And today as we remember him, I think the most important thing we must remember is he was trying to build up the future of his people. I think that is what is so important. I write my husband's name, otherwise I'm a Kharsanteo. He is Inti, so we all write his title, Inti. My children don't even write Intipi, nor do I write Intipi. We're proud to be Intis. Hamren pen Daniel Langhi, Karbi AnglongLIVE. Kironi 0 point along Ru Samson Singh ti Karli Arni si apartment aliralon pen talon ponlo alangli arenkelo Arni si apor thi hek pen ke Charlie la pen vorengang hoi pusitami klem ponlo alangli Karbia khai ki do dim an humri damsi ke theklong Karbia khai tum an ke kidukilom nohokta isi vetsi thek ponlong si jengkha dung telehora long ke chengsi zila
ke hang ponje phan pura Karbi dorbar sing ponlo lason si Pharokrisar kebra thok kebra hini mate 1952 ningkan Mikir Hills District Council long ponlo alangli piso somi endet pen aphi achor lobongalota borua pen ningkan nerkep anvet ke dorablong labang suang bongsi asomar bang trok an dolo alangli ke chengsi teacher mate than bang akam klem pono bang so phi school si klem no alangli mithang panchima tha thisi sakuria bang che than petsi Karbia khaya pharman Mikir Hills District Council hangdon si long pono nonlitum Karbia khaya phan chirai pondong no alangli ningkan thongke raner kep arta an pirthia long do pen piniarni thang thang ni phaing ko raner kep ania bangke pirthi pen chi u nangno Senson sing di 77 made ingdeng troksikera troksi angdeng pithi lasoga chikimu harni nilitum dak talon ponlo dak 0 point long kheroni long lapen nilitum esong isi hini bet pugali song kre hini pen sinitum chingwai pen sinitum dak talon ponlo daga laso angbong pen Karbi hirji ramai KK production pen chenglok Karbi lamet amai khiruni aru teacher gathering center khiruni khirmi pen chenglok Karbi cultural society khiruni KCS jengkha zone pen chenglok kado wen nilitum chingrum pen sikre hini ya honggothon nilitum chingrum lo la pen dak jasemet bangke Samson sing ti laso kiti ga arni ga talon nang ko bang la helo manel alang li phan chitini jang bang chok chede si athe alang li joni si dak pini Karbi Anglong autonomous council da lo iltum 60 dul punon iltum pini chet heklong lo la pen ke CMEM sa manong lo la si niri dak kado we eprang rat tum han kachuni ri kang tung bang la helo ja semet akapre ka kam chitini det pusame iltum la Samson sing ti han kachikimo la pen ga so karchu amei bang abang ke iltum claim nang ji la pen pining ilitum dak kherni pen pangcheng polo simu ning pen bangke nitum hedung men silitum archu ponji pusi nilitum dak non pen same mathapon kheroni pen mohanteron KarbiAnglongLIVE tangte pinya birta galaponsi kang ton puniglo kardom